Talofa lava nei fo tai a fou. O te whatalofa atuaile, ma le nganga whaaloalo. Il tātou mafutanga il nei fo tai au. Il tātou e kalesia, il susua il tātou tina. Pa ia lau whainga aluenga mautou whalitua. Le senga o te akono ma Lotu pa ia la silasi. Se ia o lava i outou walo ma nia mātou whanau. Ai le ngata i lea whaatalofa atufo i la usa kerisiano whaafonga maile nei a lata. Ia ua whailava lea ma o tātou so tanga i le nei vai tauma tūlanga whaingatā o lo o tātou whenga iai. Whaapitoa le whaatalofa i o tātou matuatausi. I le mamalu i o tātou tamā ma tina mātutua te inane fo inisio o ngotia i whaatafa ngase o le tino. Ia po le mawhau foi. Nisi foi o whiangai ma whaanoanoanga o na o le motusia o mawhtanga ma mae. Ia mai pe le ala i le wala au pa ia o tātou matai. O nisi foi o whapea o na sa ili malosi. Ia malole on sai whawhitai lo tau talitinga. Taina ne foi lo tau whatua tua ma le whalangalango pea i le tua. E wha malosi ai pea i tātou i o tātou teimi e vai ai. Ai o maia se i o tātou tāpua i whatasi atu i le tua. O le tātou soani o i le suafo i o valea. O le na whaia le langi a toa ma le lalo langi. Se i o tātou te tālo. Le tua tolu tasi pa i ai. Le tamā le alo ma le anganga pa ia. E ono mea lava i ate o e le vi inga. Le ala lea ua o mai ai lau whanau i le nei tai au. I lunga o le nei ala ata, i lunga o le ea ua mātou whaongaina. Mātou te tāpua i whaatasi atu ai i ate oi le nei tai au. E ala i le Sauniga nei. A ua mātou te talo ma le nganga whanau nau atu i ate oi le atua. Ali lingi i folo wa nganga pa ia i lunga i ate i mātou te ito tasi o malawa. A mātou o tūtū la i atu i o luma. Mātou te talo ina ia mailau whau unga i ate i mātou. Ina ia mātou whai aile nei Sauniga i le awa ma le whaaloalo. E tusa ai ma le pa ia sili ese o oelo mātou mtai. Le nāle uruai te talo i le nei taia. E alatu ia Jesu ke riso lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Amene. O le asa i o tātou pepese i le atua i lona vi inga o Sauniga.
O le whaitawino nisi o fionga pa ia ale atua. Ma wa mai ai se teita iala mo tātou nei fwoi tai au. La maua mai le whianga inga fau le tusi o ngā luenga na wa apostolo. E lona matau pa sifuru ma le ono. Tātou te whaitawina mai le whai upu e lua sifuru ma le lua. Se ia whaangata le whai upu e tolu sifuru ma le wha. Ngā luenga le matau pa sifuru ma le ono. Lua sifuru lua e amatai le whaitau. Whaangata le whai upu e tolu sifuru ma le wha. Whaafonga maia o fionga pa ia nei alo tātou tua. Wa filosofi mai le moto tangata ia te la ua. Wa saia e se atu e whaamasino la ua ofu. Wa whai atu foi ia sasa ia te la ua i la au. Wa lātou sasa ia te la ua e tele o la tā. Ona tu atu le fale pui pui. Wa whai atu le leo leo le fale. Ia leo leo le ia te la ua. Wa ole polo inga. Ona tu atu le o ia te la ua i le potu tu loto. Ma wha amau o la vai la au. O le tūlua o pō mao ua te talo ai ma pepese o paulo ma sila i le atua. Ua wha alonga fo ia te la ua e ua nono tia. Ona wha fose i mai leo le mafui e tele. Ua lulu i nai wha avai o le fale pui pui. Ua tolo ina mai ai o pui pui uma. Ua mau nunu ai fo i o lato nono anga umalava. Wala le leo le fale pui pui na moe. Wana i loa whai te toa o le fale wa wanoa, ona seile e ia o le pelu a fasi o ia e ia, wha te ia ua so sola e na nono tia. A walanga paulo ma le leo tele ua whape atu. A wana i whaia e oe se mea leanga ai oe. A waoi i nei i mātou umalava. Ona whai atu le o ia e au mai ai ni afi, ona oso mai le o ia ma whaapa ui luma o paulo ma sila mananga tete. Wana au maia fo ila ua i fafo ua whapea mai a li ie. Sea le mea te tawana o whaia o te ola ai. O whai atu ila ua. I nā whaatua tua ia i le li o Jesu Keriso. E ola ai oe a toa malo a inga. O na lātou talatu lea i le fionga le li a te ia ma. I lātou uma ua i lona fale. Wana au mai fo ia te ila ua i le lava i tupo. Ma mulu atu o la tā. O na papati soina lo lea o ia. A toa ma lona a inga uma. Wana aveina e fo ia te ila ua i lona fale. Ma laulau atu me ai. Ua oli o ia ma lona a inga uma. Ua fatua tua i le tua. Whamanuia tele mai le tua il tātou whaitau ma whaanongolongo i lana a fionga pa ia. Tu maulo na nganga e sanga whaamalamalama i a te tātou. A ia tu mau i a te ia lona vi inga. Nei ma se i o ili whaavavau lava. Amene. O la tātou toi vivi i le tua i lona vi inga.
O le ase i tātou whalatalata atu I lumo le atua e ala I le tātou tatalo. Tātou wifo ma tatalo I le atua. Lo mātou tamai o I le langi. Le olo le au noa o na awai mai I a te I mātou. Ma whaatasi mai I o mātou wola I aso umalava. A waolo walofa ua mawalunga. O lo walofa e televave. O lo to sa e telingese. O lo wha maoni e whavavau. O la wami o tonu e le aistasi e tusam oe. A wao oe o le atua e to atasi. O le atua mamana. O le atua alofa. Le atua e ono mea I ate oe le vi inga. A wana e whaia mea umalava I lo mate sau. O le atua oe o le whaavavau. O oe o le alii o le file mu. Le atua na e tofia ma e vala awina I matou. Ina ia whaima o matou tiute tau ave. Le vivi I atu I ate oe I aso umalava. Le atua ua whape nā foi le nei tai au. Ina watoe ala whai mai o tangata ke usiano. Malo no o le nei tai au I whanunga le lei. Wa mātou pota mai ai le atua. E a watu le vi inga ma le whane tanga I ate oe lo mātou mtai. Wa vea lava ma o mātou matafa ioi. Le vi ia o oe I aso umalama. Mātou wala whail nei tai au fau ua e whaai ma e whao popo I aso lo mātou wala. Ua e whafo wina lo mātou malosi. Ua e whaau au lo mātou wala. Mātou te mauti no ai. O lo iai ni ngā luenga e mātou te whaia mo oe le tua. Le nei wa whaau au le ngā luenga mo li mau. E mātou te whaftai I la wafio. Ina wa e whaau ngā ina o mātou wola. Mātou te tautua ma au auna ina lo suafa mamalu. A mātou o iai le nei o langa I le tumawai. Whao ngā ai o mātou teimi au wā sovi inga. Mātou whaftai o manuia. Mātou whaftai o tamau ainga. Mātou whaftai au mea lofa matalasi. Wa e wha mea lofa ina ai o mātou tangata. O le poto ma le malama o tā leni ese wa e au mai. Mātou te whao ngā ina mo lo mātou wola. Mātou te whao ngā ina mo oe mau whiau. Mātou te tautua I fo I a te oe ala I fisoswani. Ma le alofa atu I istangata o lo lātou o fia maua le fisoswani. Wa vea lava I mātou ma a o la ua fio I le ola nei. Mātou te pai atu I pōpua ngā. Mātou te o whaatasi ai mo lo wanganga wha mawhanwhana. E mo moli atu au whiau I o tangata mawhitia. Mātou whawhitai le atua le tama. A wawa e whai awa noa ese. O awa noa taua. Mātou te whaatino ai lau whiau I le ola nei. Mātou whawhitai le ola ma le malosi. Mātou whawhitai fo I le atua. I au au nanga ese o au tangata. Wa e sauni ai o latou wola ma latou taleni. E lango ina le lau tele o au tangata. Mātou whawhitai o ao whaamalolo. Ma au au nanga ese le atua. Wala mai ai lau whaamalolo ngai mai ma ngase o lau whanau.
Ia vi ia masanga vi ia pea oe lo mātou mtai. Whawhitai le lo feta lai mai pea ma lau musumusunga i o mātou loto manganga. Mai whaamanatu mai ai ia i mātou winga māta lasi o lau fio. Whaamanatu mai ai ia i mātou le alofa sili sili ese o lau fio. E au foi o na o mātou whaali atu. E au foi na susulu atu lo malama i tangata. Ai mai se i lātou o e o lo o le i loa whaale nganga pēr. Mai lātou o e o lo o whaatalinga tuli ma loto ma a pēr. I lau fe au o le tala le lei wa au mai. O le fe au o le ola. O le fe au e mawai le mnuia. Le tua mātou whaafitai. A waiwe na lutia la mātou whainga amalanga i le nei fo i vai tau o le soifuanga. I wha mai pipesi. A wa mātou maua pia lava le atua. A ao wha mawhana whana ma a ao lawe ai o lawa fio le atua. Wha pia nao na mātou saunga le muai. Wha fitai le ola malo si fau e fo ai o mātou tangata. O a mātou e kālesia. E a fua mai ta se ia o lava i whana witi. A penai o mātou matua tausi le atua. Mātou te langona ma mautinoa. O lo e langolango i o lātou whaatafa ngase. E meise o le whawhainga tā o le soifua o whaloloa. I ti ngā ma mea lātou te langona. Mātou te whamoe ai o a awa lofa le atua le te maa. Sili la mātou whawhitai. O no le tongi ola na e saunia e ala le soifua pa ia o Jesu Kiliso. Ina ia mātou maua le ola e whaavavau. Wa e to e whawhangu mai ai ia te i mātou le atua. O le whatua tua e ta uami o tonu ina ai i mātou. Ma mātou sau whangātu ai le ola e whaavavau. Mātou na nofo whaatali tali le atua i le teimi e to e fio mai ai lo walo pele o Jesu Kiriso. E mauti noa i o mātou loto. A wā mātou te loa ma mauti noa ma tali tonu i lo whamaon. E te whaia mea umalama. E te finangalo ma e wheta laia mai. Whamangalo i mātou umata i to atasi le atua. Tele mano anoa i se o le tangata mana angasala. Ma mea wa le tonu i la mātou savalinga. O mea wa le tonu i la mātou fatino. Ai maise o mātou mafaufaunga. Mātou te tui nātu i lawa fio i o a awalofa. A vea i o le toto pa i o Jesu Keliso. Whaama māma whaama ngalo i nai i mātou. Sauniga whaale nganga mai o mātou wola le atua. E mātou te angai ai pēa i luma. Ma o mātou whatino o tofi ua uma o ne e tuina mai i a te i mātou. Mātou te ngālulu e ai mo oe. Ina ua e wala a wina o mātou wola mātou te tautua ina la ua fio le atua. Tiu te tau ave o so stangata ke risiano. Ina ia fola ma whailo atu lau tala lelei. Ma ia avea o lato wola, e whai mapine wha mau o le wha ola tanga, wa uma ona e saunia ma tāpena e ala le soifua pa ia o Jesu Kiriso. Mātou wala au i lawa fio le atua. Ina ia pai mai o ao wha mawhana whana ia te i mātou. Ili nei foi vai tau malo mātou whenga iai ma wha mai. Se e pui mai leo i mātou umalama. Mātou te talitonu i le si o mia o i mātou. E le pāma losi o le toto pa i o Jesu Kiriso. Le me whai o nei loa o mātou mata. A o lau fio o mauti noa i ia mea umalama. Se e whamanui o tangata. I la tau voi o whengai mangase ngase. Se e lango maluina o lātou whaatawhanga ngase. I lātou wala wha ile nei tai au i whaanoanoanga
o nau pelenga o mafutanga mo sia. Le atuai, se ia watu o au wha mawhanawhana te wha maise ia te ilato. Wha pupula o mātou lato mata whale nganga. Tonu o puapua ngā ma whanua noanga. O lo iai le mautinoa o le wha moe moe mo le ola e wha vavau. O lo ia kiriso Yesu. Mātou talo se e wha manuia ia mātou e kalesia. A fua mai lava I maunga te tele se ia o I maunga iti. Tupu a e o mātou whanau. Se e whamanuia ia te ilato. A vea ilato mai ntangata e whamua mua maalo lofa I la wafio. A vea ilato ma tangata e tupu a e ia te oe. Lato te maua ai whamanuianga ese umalama. Le tua whamanuia. I ngā luenga lango o lo lango ina o tangata. Ngā luenga whasosoani o lo whasosoani mo o tangata mawhitia. Se e whamanuia ia te ilato. Whamanuia I tau mawhainga ese a mātou e kālesia. Whamanuia I nofo ele tāpua inga mātua ma whanau. Maisel nei vai taimi o lo mātou o iai whainga tāo whamai. Mātou te whamoe tasi I a te oe le atua. E te pui malu I a te mātou. Le atua mātou te talo se I e whamanuia. Lau tuspa ia sa mātou whai tau ma whaanongolongo I ai le nei tai au. Se taimi foi mātou mawhau I lau fionga pa ia. Se I e whamatala loto I a te mātou. Whaapupula o mātou mata whalea nganga. I le mauti noa o le whamoe I a te oe le atua. O lo walofa ma lo whamaon. Ma mea ma wavenga ese te whaia I o mātou ola. Pei foi ona o mātou whai tau I lau fionga pa ia. A o a ngai atu lau au misionare tā lai lau tala lelei. Whapena voi ona o mātou I loa e o mātou mata I le nei foi vai tau o le soifuanga. A o mātou o wha wau lea ngā luenga tāua. Whamanuia I la mātou e kālesia, whamanuia I le kālesia au au. Whamanuia I au lotu te tasi o malama, lea tuai. Ia tūma watu I a te oe lo lava vi inga. O le nāla mātou te talo. Mātou te tui nā te whātasi a te oe ma te talo lilo ai le lilo lava I lau sila whanga. O te talo le leoa ai le leoa lava I lau sila whanga le atua. A wā ati lau sila I so se mea. Tui nā te whātasi I lau fio mo mātou loto ato atoa. E a wala atu ia Yesu ke risolo mātou ali I malo mātou whaola. Amene, amene. O se mawhauwhaunga whalea nganga mo I tātou le nei tai au. Ua o filifili aile. Whai upe luas fulma le lima o le tusi sa whaita wina. Ngā luenga e fulma le ono whai upe luas fulma le lima e. Whaapelo na whaita wina. O le tūlua o pō mao. Na te talo ai ma pepese o paulo masila I le atua. Ua whaalongo I ai fo I a te ila ua e ua noa tia. O le tūlua o pō mao na te talo ai ma pepese o paulo masila I le atua. Ua whaalongo I ai fo I a te ila ua e ua noa tia. O le whaita wina whaapera ni o le whaiupu lea I le Good News Translation e whaapera. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. If I pese manatu au tuo, ni mawhauwhaungol ni whaitai au, ua le matau fia le loto ua fia vivi. A prayerful heart is unrestrained.
Se mo muona whaiatu se ni nai upuile ngana Peritania mo I lātou o ele mana malama I tātou ngana. In our message last Sunday, we had a look at the Apostle Paul's first letter to the church at Thessalonica. We read from 1 Thessalonians chapter 1. And in that letter, Paul was greatly encouraged by the faith of the church in spite of the hardships that they had to endure. I also remember giving you a brief chronological order of part of that journey. I also made a mention of Paul's planting of the church at Philippi, or the Philippian church as we normally know it. And if you remember your study of the book of Acts, Luke's account mentions that before Paul proceeded on to Thessalonica, he first went to Philippi and planted the church there. So the Philippian church was established before Thessalonica. But for this morning, we now look at what happened at Philippi. We are looking in particular at the imprisonment of Paul and Silas. They were peaceful men who had committed no crime. But they were thrown in jail. The text says they were put in stocks. A stock is a device designed for holding the most dangerous prisoners in maximum security. But despite this miserable situation, Paul and Silas praised God. They were praying and singing while the other prisoners were listening, as in accordance with our text for this morning. And no doubt many of those prisoners never heard of this kind of praising before. And to make it more interesting, Paul and Silas did this in the middle of the night. Now, as prisoners in maximum security, they were supposed to feel miserable because of the environment they are in. They were supposed to feel depressed, but they didn't. Instead, they praised God. They were singing and praying to God. They felt as though they were in a church service. And the other prisoners were listening in. And sometimes miraculous things happened. Luke recorded that while they were singing, suddenly there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundation. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Well, you know the story. Now, think of the prison at Philippi in Macedonia being turned into a church. Think of midnight being turned into midday. And think of an unexpected congregation joining in the service. For the two of them, they turned their disadvantages into something useful. They turned a strange place into a church in which they were singing and praising the Lord, and other prisoners were listening in. Every place should be holy unto God. It's a lesson for us as well as we face restrictions during our lockdown. You are in a bubble, as I am in. The text says they were singing in the middle of the night. We can do that in our bubble as well. Turn your bubble into a church. Unusual places can be turned into religious temples. And we can do the same with our unusual circumstances.
We can turn them into another opportunity to offer our praises to God. You know, as a result of the COVID-19 pandemic, our movements are severely being restricted. We can say that we are facing some unusual circumstances. The question for you is, how are you responding to these circumstances? There is no doubt that some of us are mourning. There is no doubt that some of us are complaining. For Paul and Silas, they were not mourning. They were not complaining. They were singing praises. In his letter to the Romans later on, Paul says that faith comes from hearing the message, and the message comes through the good news of Jesus Christ. Sometimes our singing and praising is overheard by those who pass by. The text says, and the prisoners were listening. So Paul and Silas had a congregation. Probably some of them would never have heard of such music before. As prisoners, they must have been accustomed to some profane language. They must have been accustomed to cursing. They must have been accustomed to violence. They must have been accustomed to complaining. But there is a new spirit in the house. It is the spirit of prayers and praising God. The praising must have been so refreshing to the ear and to the soul of these prisoners. Right now, we are in difficult situations. We may look at our bubbles as our prisons, but nothing must interfere with our praises. No matter what our circumstances are, we should always praise God from the confinement of our bubbles. Others may come to Christ because of our example. God was not finished with Paul and Silas. He hasn't finished with Paul and Silas. What happened that night in the prison must have taught a clear lesson to the Philippian rulers. The lesson is that God can deliver and sustain us in even the most abusive circumstances. God delivers us when our focus is on Him. When our focus is on God, our identity in Jesus will be sustained. Our praising, our inner strength will be sustained. Our inner joy will be sustained. Our praising God will be sustained, even in the midst of persecution and hardship. All of these are signs of the power of the Holy Spirit of God residing within us. And you know what? This may even result in our enemies believing in God and joining in our praises. This was the case with the jailer, the prison warden. He was saved, and so was his family. He saw what happened, and he was certain that no other power can do such wonderful things. Only the power of God can. Suddenly he believed, and he was saved. What a divine spiritual healing for a soul that was prepared to accept the gospel of Christ. O le tūlua o pō mao na tatalo ai ma pepese o Paulo masila I le atua. Wa whaalongo iai fo ia te ila ua e wa nonotia. I le sātalu ai sa tātou mawhau whau whalea nganga ai I le tusia Paulo I lau Lotu I Tesalonia. O le kālesia na tutoina ma whaatuina e Paulo I lana malanga wha misionare lo na lua leana ia ui ai Maketonia ina ua whaali le lio Yesu ia te ia. Sa au ta ua fo I le vai aso taluai a o le malanga atu Paulo ma whea le aio Tesalonia sa ia mua ia whea le aio Filipi I tutonu lava o Maketonia. Ma whaatuina ai le kālesia I Filipi. O le tai au neila. O la se i tātou asiasi ai le ai o Filipi.
O le ata oto la le tele o mea na tutupu I Filipi ma tangata na feso o ta iaila au apostolo I le tau mawhai e tā la iatu le tala le lei. Ai mo le fe au whale anganga le tai au. O la se I tato wa siasi ai le whalpui pui I le ai o Filipi. Le ana whaasala ina ai le apostolo Paulo malona so a tau sila. O le ata oto fwai la mafuanga na lai o ni tuina I la ua le whalpui pui. A o le aunga o le mawhauwhaunga whaale anganga o le nei tai au. Se tātou wā ai whaale anganga I le whaa linga o le mana o le atua e te tonu o mea whainga tā ma puapua ngā o le ole nei. I te tonu o le whalepui Filipi makito ni o loo loka ina ai whaapango tā missionare to lua o Paulo Masila. Ona o le lamo ni mau le tala le lei a Yesu. O inana te tupu aine mea matautia. Ma le ofo fongia e le ngata ya Paulo Masila ma isi pango tā a o le leo foi o le whalepui. E ni vaenga po ni vaenga tā ua le nei tala lo fia tuli no ina I se manatu e wha manino a tili ai nisi tūro loto le tātou ola wha tua. Ai maise lava I taimi e no ti ai o tātou o langa ma o tātou o nganga I no tanga wha le mawhawhau. Pe wha le loto, pe wha le tino foi ma lui tau ina ai lo tātou tele tununga I le atua. Ai maise lava I taimi wha fita auli le maalo fia o le o langa. Ai lua ni tu tā ua lo fia turi lo ina ele, fe au whale a nganga nei tai au, mua. Po le a lava le taimi, po a fo I tu ai ngā si o manga o lo tātou o iai, ia vivi pe lava ma te talo I le tu. Po le ao, sa o loto po le sai tia, wha noa po le fia, pa ngā tia po le nofo file mu, ia le avea ia tu langa ma papui o le vivi, ma whaafitai atu I le tua. Le o aunga le o lo whainoa mai e la misionare o Paulo Masila ia te tātou a o iaila ua I tonu al whalpui. Al whaasalanga whai fua o na o le talitonunga ia Yesu. Na sasaina ma lafo I le whalpui ai na o lava ma le whaanolongo. Wa ave se ina le sao le tonga, wa tāpuni e fo ia wanoa ma sani mo le o langa fia. Wa na o filifili o mea I o la vae malima. Ma pui mano losi o le portu wa loka ina ai I la ua I te tonu o le whalepui maktonia. O se no fuanga wā piapi ma pongi sā. O e mei wha mau ngā luka e le mata upo sa whaitawina. O Paulo Masila na loka ina I la ua I le portu tu loto. Ma wha mau I o la vai la au. Le tua I ngā wha asalanga o ngā le e wha asala ina I tangata whasio tangata. Manisio soli ngā tūna whono matu ia. A o leo whaasala I nai tangata e le aisianga sala e tasi na o la whaatino ina. A fua ili tu ai ngā whaasalanga le. Sa te tau la o na matua maua I la ua I le loto ti ngā ma le loto whaamau vau. Ai peitai. E ui o ia whainga tā wāli ali mai o na la ola mōli mau mō le alii e le I whai ti ai le ma losio le la whatuatu. Sa pe pese pea ma vivi I le atua, ma te talo I le atua I te tonu o sio manga whaingatā. E ui o le sio manga o le whalepui lea o la iai, ai le vaia Paulo Masila, e ma whai foi o na la whaia le whalepui, ma whale tāpuai. Ma no fuanga I te talo ma vivi ai I le atua. Tal tonunga o la missionare po whea lava e te iai, vivi ma te talo mai ai nā. A wai ai lava le atua I so se mea. O le isi le wingo le atua o sila fia le lei e lau kerisiano. A wa o mai el tu spa ia mea ia te tātou. A o lofa amau nia mai fo ia tā vita, le mano le atua e mawhai ai o nā fio I so se mea. O mai ia a whai o te alua le langi o iai lava oe. A whai o te fafola so o moenga I se oli, wha uta o iai lava oe. Salamo se lau tos fuliva whai upa vanu. Melum ta upu sa tātou whitawina a o pepese Paulo Masila I le tua a ua whaalongo ia te la ua e ua nonotia. Fōlinga mai o lea ia ila ulotu a Paulo Masila I tono al whalpui. O lo whaalongo a o whai le tapua inga I le tua. E fōlinga mai e ui o lea la te tonu al whalpui o lo whaauau lava le ngā luenga tā lai o le tala le lei.
E leo tā ua mai luka, ai tātou te iloa, tātou te lia mai loa foi, ia pena ia inisi o pāngo tāna li liu ai o lātou o langa, ma vea ma tangata whātua tua ina ua whānongo I pēsenga ma talonga a Paulo Masila. Main manatu au tū, ua le ma tāu fia le loto ua fia vivi. E ui o lo sai tia o latino, a o lo iai pēlo la sa o lo tonga I o la loto ma o la nganga. Le ma fai le fale pui ma fai ngatao le tino, po fai ngatao foi o le mafau o na ave sea le sa o le tonga, o le feso ta iato o le nganga o le tangata whātua tua I le atua. Ai mai sei taimi pong sa, ma taimi fai ngatao. Ia pe pese pea ma vivi I le atua, I tu pō ta lingo ni ngoa ma I tu pō liuli o le ola. E maua e pea le feso ta inga wha le nganga ma le atua, a o iai tu langa mō sia o feso ta inga ma istangat. Sa au ta ua I la satalu ai le taumu fai atu le apostolo Paulo e feso ta I atu I le ekalesia te Salonia. A walo lato whea ngai ma sa wanga o na le tala le le ia Jesu Keriso. Whapena fo I le wha moe o le tala le le mo I tātou le ne vai tātou. E ui na sai tia I tātou o na o tapu o le wha mai. Ai e tū mau pēa lo tātou fisota I atu I o tātou a inga whapea fo I le ausu. I le avea whainga tāo si o manga whare lalolangi. Ma lui tāu o le lalolangi ma ala e tāpuni ai le ola vivi I le atua. I le tāo fia I fo I le mafutanga ma le atua I le nganga. E tū mau pēa le pese a le kerisiano. E tū mau pēa vi inga o le atua I lona loto. O pe senga e fai le vai lua pō, e fai le whātua tua I le atua, o loo awa I mai le atua. O loo loto lo toi o ia e whama losi ma whasa o loto, a o tātou o iai I tutonu o noanoanga. A whai o e mawhatia I ngase o le tino, po e mawhatia I ngase o le mawhau ma mea e whapopole I nai. A whai o e ungo tia I whanoanoanga. E a veia tūlanga maala o le tofo ina o le tātou whatutu. I le lofa tausi mai, ma le mafuta mai o le tātou utua. Leo soe, a wale a vea whainga tā ma tōtou ngā o le olanga, ma le tātou sio manga e tāo fia ai lo o la vivi a e I le atu. A wane I tāo fia ai le mafutanga wāwala lata ma lo atua o lo soifua. Ia e moli maupea I le mana o le tala le lei, so se sio manga, ma so se taimi. O le moli mau voi lea le perfetta o sapa kuka I le whengaing tuai. Na ia whapea ne ai e ui lava ina le funga ma I le mati. E le aini fua I vine, e I uvale le fua o le olive, e le tupo mai foi ni mea ai le whanua. E wha au matia le lafu maa moe I le lotoa. E le ai foi ni povi le fale povi ai pei tai au. O te oli lava I ai ova. O te fia lava I le atua o lo whaal tanga. Wa le matau fia le loto o fia vivi. Wa le matau fia le loto o fia vivi. Po le a lava le taimi, po a foi tu inga si o manga o lo tātou iai, ia vivi pe lava ma te talo I le atua. Lua, e ma whai ona wha lava le a moa I se wā venga le atua mo oe le tangata whatutua. O lo tumu le whenga inga fau ma le whenga inga tuai, tala wha mau ma wina, o le ano ai o walo anga le atua na wha sao ina ai on tangata. Na ia li liu, mea whainga tae au wala mai ai le whanau fo wina o le loto tali tonu o le tangata. Na ia whanga ina lo na nuu o Israelu I le vao I tau sanga fast food. Na ia whaasau ina I la tau mai mala ma le mae o ai kupito ma nuu ia sa la tau ui ane ai. Ai le ngata I lea. Sa o au ina fo I la tau e le atua e ala I mea whainga tae. Na la tau whea ngai ona o le la tau loto ma a. E ma whai ona wha lava le amoa I se wā venga le atua mo oil tangata whatutua. Leisi le winga o le pese I le vailua pō. O le pese o le loto ua toa file mū.
o le pese o le loto o mautinoa o lo iai le atua e sili atu, lona mana I lo whawhita au li uma. Nā te mawhai o na lili wina whaafua sei, le sio manga I so steimi e fina ngalo ai lava le atua. A o pese Paulo Masila, na whaafua sei o na liai le mawhui e tele, ma lulu ina ai whaavai o le whale pui pui, ma mātala tala o mai whait toa, ma unu ai no anga o pangota. O va venga o le fatu tua o Paulo Masila I le moni ma le fa maoni o le atua. E ngā lulu e fatasi ai mea uma, mo le manuia o e alofa I le atua. Fa penale mea na tupu ya Eliseia malana au auna I tala fa mau o le whianga intuai. Si tau atu le malo suria malana au tau e mtuanto tele lama, malato si o mia le tongala wapi e Israel. Wa e la nele au na le perfecta mai loai. Ia wa so o le leil fa tamilu sanga o le maunga I solo fanua ma kariota tau ma awa suria e to tele. Le ana fai ane aile tau le a wele ali ie. Le ane aile mea fai. Ai tali le tangata o le atua ua tu mau le fatu atua. Aua e te fefe. Aua e to tele wa ia te tatou na ie wa ia te ilatou. Ona te talo I leo le perfecta I le atua ina ia whaapupula mata o le fatu atua o nana au na tau le lea. Ona ia I loa ai lea whauta ua tumu le maunga I solo whanua ma kariota afi o lo latou si o mea Eliseia ma awa Israel. Mai Paulo, a whai wa ia au mai tātou le atua o ai se whaasanga tau mai. Ka mea an whaafua sei mai leo le mafui e tele o lulu ina ai whaavai o le whale pui pui. Wala le leo le whale pui pui na moe. Wana I loa whai to o le whale wa manoa. Na sei le ia o lana pelu a fasi o ia e ia. Whate ia wa so sola e wa nono tia. O nono anga wa mataltala. Ile va aia pango tā o lo lato wa vanoa lea mo le sa o le tonga fau. Ai mo le leo le whale pui pui lava ia. O le oti lona I unga matautia leo le ao o iai. Pe a whai e so sola pango tā. Whai mai wa se ilona pelu. E pule ilona ola. Ai alanga atu Paulo awane e whai e oe se mea e le anga ai oe. O lo I nei I mātou uma. O le mori mawina e ia o va venga il napo o lana wha longo ma lana wa ai ia Paulo Masila na a vea ma amatanga fou o lana ola wha alfato tua. Wa mai lana fasili ia Paulo sea le mea te tawana u whaia ina ia wha ola ina ia. O le mafui e na te lulu ina wha vai o mea tuai. Ma mawaila wanoa mo le atia e o mea fou. Wa vere leo al fale pui pui ma tangata ua talitonu. A wa ia wa ai tino I le whaalinga mai o le mana ma le sili ese o le atua. Ai wa le ngata ia te ia, a wa whaapea foi o na papatisoina lo na ainga. O sta male lei, wa fua ia te ia le whaola ina o lo na ainga. Io e lau soe. Wa te tongo a e maa lama mai le pong saa. O wha moe fau o te tongo ae mai si o manga pangatia ma le ai o se wha moe. Ua maua le ai o puapua ngā o Paulo Masila. Ua maua le ai o le nganga pa ia. Ua whaola ina e a vea mamoli mau I le alofa whaola o le atua e se no fuanga o whaasalanga ma nono tanga. O se no fuanga o le pong saa. A o lo sulumu tele ai le malama lama o le mana whaola o le li. O se nofuanga foi o whanoanoanga, a wa vea ma nofuanga e mawaile ori oli. A o le nganga foi leo Paulo na tusia tuai le kale sia lava le I Filipi. I steimi muli ane, fai mai ai. I outou oli I le li I le au noa, o te toe fai atu, I outou oli. O le tūlua o pōmao. Na pe talo ai ma pe pese o Paulo Masila I le atua. O Yesu ke riso, o le pese a le atua I le lalolangi pong sa.
Ina ia whaolaina ma whaamala malama ina ai I tātou o tangata ang sala. E ala ili tong yola wa umaona ia tā pena ina. E ala ili soi fua pa ia o lona alo pele o Yesu Keriso. O le whaolatanga e maua I lātou o e ta lia o ia. Ma whātua tua I lona swafa. Mai le upa mātai o wa uma fo ia lātou pese. O na lātou o atua I lea I le maunga o live. E le I mawhai e le pongi sā. Ma le tālingo lingoa o le oti ma le tuunga mau. O na tāo fia le alo le atua. Ma I le toe tū mānu malo mai. O le maliwa Yesu Keriso malona toe tū mānu malo. O le wha lava lea o le amoa. Ina ia whao leina ai tātou. Ia vi ia le suafa o le li. Ona o lona wha sa o le toina o tātou ona. Maina manatu au tū. Wa le matao fia le loto fia vivi. I le tū lua o pōmao. Na te talo ai ma pepese o Paulo Masila I le atua. Wa wha longo fo ia te I la ua. E wa no tia. Ia I le atua le tamale alo ma le nganga pa ia. Lona lava vi inga e wha vavau. Amene. Tātou te talo. Lo mātou atua pa ia e. O e tau longo mai lava lau tala li lei. Ma ua leo tele mai lo wa lofa ia te I mātou. Ia vi ia oe ma sanga vi ia la wa fio. Ina ua e whaia mea le lei mo I mātou. O le a mātou sauni fo I le nei vai aso. Wa mātou savalia I whainga malolonga. Ia e maise o whawhi tāuli o lo mātou o whenga iai. Ai mātou te tui nātu I la wa fio mātou wola I le saunga le mu. Ina ia mafuta ina I mātou e oelo mātou mtai. O le nganga pa ia o la wa fio. Ia fio I foi lunga ia te I mātou e mafuta ina I mātou. A mātou o iai savalinga o le nei foi tau sanga. Ono Yesu Keriso wa mātou o le maval au tuai. Amene. Whamanuia tele mai le atua, I le nei aso. So I fua mai amanuia.